Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ka college babatam na banta ka Jingpule nursing but paramedical course, hospital training, thinio scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo ha India but shabari. Na banta ka Jingpule, ka Jingsiyo ka baret but pila bandaj puli da ka education loan. Pila urban chukol ha number, khandai nyo saw san rio pranon, lani khandai pran rio laisan, an riway khandai pran. Nichwa LS Nong Tudu, beliau samla wala pendap yang Jingpule Dr. Nasaf Darjong Hospital, New Delhi. Beliau samla wala yo yang gold medalist haka kerdan pharmacology. Pada wala pendap yang fellowship haka Jingpule diabetologist kapa penyesok na London, United Kingdom. Swabanan pai sa kajala Dr. Nong Tudu wala pendap yang training na Apollo Hospital, New Delhi. Ba wala try kum senior residence Hasaf Darjong Hospital, New Delhi. Ulah teru Arsnem Mumbai Bharat Serum Vaccine Private Limited kum medical specialist but medical advisor. Hynrei ulo ubedum ulah wadka yang kecing Jong New Samla. Hakaba ulah du Shiliang ke Kjat Jong house nem arjar apuar. Namar kejingja aksiden kabalaja hamau belai Shillong. Hakaba ketrok kijhur kalaban yu. New Samla ude nak senong clear East Giant Hills District. Dr. Nichwa uleu khun jaga kong Files Nong Tudu bat uba M Suja bam kwai hadawar blei. Wat apeng kejing ele ka bajur ha kejing Jong namar kejing do no ya ka Kjat. Dr. Nichwa ula shim ya garai rang ba bo Pynlehnoh ya kejing puli ki ba ula yo. Kumta ula raikot ban seng ya ka jaka sumar ya ka ba ula ai kerteng kum ka Maya Multi Speciality Clinic. Kanang ba unla ban chakri ya ki ba jongkari lum jantia. Yakini ke jaka ajing sumar la pli ba yaka hak arpu artrik jemang arjar apulai do menteri ke sarkar jela badu MLA ke than uba kerman chela hak jing don lang u deputy commissioner ke East Jantia u Abilash Baranwal IAS u OC ke Clear police station u Blue Nong Tulu badu father Yohanes Pakma parish priest Clear. Kini ke jaka ajing sumar ke dan harut sulok ba NH6 hajan ke Clear police station dikhia East Giant Hills district. Kadai ke jaka ajing sumar ye ki jat jingpang babunjat lingba ki doktor ki balada pentebet kum ki gynecology, ENT, ophthalmology, physiology bat ki we kat ba ye x-ray, scanning, ultrasound, shan on sabu hakani ke jaka sumar. Ki jat jingpang bala ban sumar hakani ke jaka ajing sumar ki long ke jingpang stroke, high BP, diabetic, thyroid ki jingpang ki be dei ba ki kenthei ki khna ki ba ye dei ba ki khmat ki skor nalor ki we Everyone please clap.
And next, I would like please. Thank you for joining us, sir, both of you. Thank you, everyone. Specialty clinic to. Odawai kerpang ni kini to. Umi dia rai sejengai kejeng sekian to kete. Ta boleh dah kuat hiu pelai penyuluti yang au macam ini. Ta sengno dah kini as a startup. Ya kipat ba yang ke East Chantia Hill District. Yo kita healthcare ke wabiang. Hini dawai hakate ko kom wa ki pun ki specialty wa hini ki rowan ha ki por ki yang ki timing. Namni tele ki pathological test ki blood test the bolu ki hini wara. Ki ECG ki X-ray kita ki machine dawan ki hadian habor. Da kermen skema wa kami ke startup ke yang hini to na ka bunta ke Jingpule yang ke East Chantia Hill District. Like you jenjaru merek sejengai. Hamtam bon na kiwa the kejut the stroke the high BP ki diabetics bon ki burki yang iwa the loss ki jing im yang ki tang haka wachong hapok geri u bet chelang. The kermen skema wa kani ke startup u ku blai iwa ro yo man kam man jam ga imslam usak nam haka East Chantia Hill District ko bejipun. Specialty clinic of its own. I hope that this will be a shot in the arm for the entire district in terms of the medical care, so that people do not have to travel long. As Deputy Commissioner of the district, I congratulate Dr. Nichwa. I congratulate the people of the district, and I wish them all the best. I hope and I pray that Maya Specialty Clinic, a multi-speciality clinic, will provide the best-in-class services so that people from East Chantia Hills do not have to travel far and wide for their health needs. Thank you. Congratulations. When you give your inaugurate, but why Yakanika Maya multi-speciality clinic? Woman go pair ba? To you if you come tam hang the time going in. They need what open IP has why you could play the lock, bro. Waki get down with money one Haganiski. Hagatu ski masan phone na lang yung miss ongi wa now inaugurate ongi hagi ski light na the marsan kanagi wa to gani clinic ni baha ngau pi Nichwa da debi paromi wa OM ke jiktumu ke yung o hete por rap jrong ma ke ji klam ngau o ni ba haden wa yo jingti ba ke jingjia yung o yo echam haden dete echam slemai wa ke yi ba de jia yo iparom the canal Supangani ke Jingpule yang over ke dau to ni benta ke bahag miat yang ke paipa bat kamcu la wom chu em ko pla chu hini to kani ke klinik wo uran ye ka le pla ye ka to em kam ye ki doktor heni na le yang upu Nichwa da ke te kumsen ke jinglong ke yang o wo peman ye ki bi tuan ki perlo ki doktor ki em lang heni where you contribute le ni kre lang chirup pada peman ye kini ke klinik wo lai bai de ni sikuman kesau sup baus ngau ke jitemu ke yang ki but skau dia hi kam ki bruma ke jing lai yang i kam ki bru chipon ki te i mat i le di pai condition pu yu Hynrei ngan tudang ong pu you are very strong ba ile ong kam te wa pu yu jing im yang o kwa o man ka wino doktor but ulai serve le ni ulai likre chekwi tuan kiri kata tu macam temu yang orang macam ini. Murah ikwa iwa, macam ini iwa yang kenam ku berong bat ulai li, kre yang kekam kurang bah leni hajrong cucu. Kila tik em kam kita macam temu yang ki, tang hagi cing lai luti yang ki, uplai miu tip kayi ketemu yang o, leni boim kwa o, macam uplai wato uni kat kini kesap katalen ku o dia o to em kam unne o hagi ni katain ke yang ini. Tapi you mohon do cingkemen, ngayu sup bah habiyo UUP BPM kita kemesen. But come to look chikri the sound command on wa hagite ke jinglai luti mo laman kat wa man le ikam gi bru sau si por wa gi le apply han denga ong agni chicken wa kini to komon yang apply le benta yo yata de ki hajar tli le ni te ki mensen ki wadang yo ke jing chikri ke yang pi kini to ka daw apply le pensa ep wa eu ep ga lat ulai chitai to em ga purpose ki yang pi wa chikri ye ki em kam iba miu len ye gate ki East Chantia Hills tang bon ki jingtuna
haki bentah ki boper tangai skemo kamtam haki health issues mo langba yang ni klinik yang pi da yo ichipon kita ki jing yaram ku ble chipon ni pi but ye miss like kamju ki doktor ro kat ki we contribute but kamju like ki staff ki we kre lang haki ni klinik ini liang yang bi le ki yang duai no blai wa ki jing tumu yang pi man ki success but kamu no mikmat nagan ga thain yo le se abi benta payu wanga ye em lang churu pi sel bha pentip yanga langba ka phone le ne langba ga chingtho kat wa ye pi saba pentip ki badang em kam sa tho chipon ki badang to em kam tadang yo ye kalam ye gani kam ong personally te yo le se em ki benta wanga ye kre lang churu pi saba pentip le le yonga kam no mikmat kwa au ye kre lang churu pi baru wat kilat kiluti kam nu kucing yarap Hynrei wat le yong ke district yang ila ya la CM ki proposal ki yang pi habo bo pi sa ba pentik nang wanga la yo bot den lang seru pi yo yi man ki job ki jing la li ti in ki bli support ni pi yo We have 2 OPDs. We have 4 beds emergency for now. Yes. So you have a physiotherapist also? Yeah, physiotherapist. Acha, she is physiotherapist. Yeah, we just take a collection from all blood samples and then we send it to the lab. Lab collection. Lab is the specific or? No, after this month. All part of the How to sleep on room night. Now to sleep with the yap. The coaching termen would not fun there, the yap. And they are getting to buy long young pea, the getting to chan long young pea, ching emerson young pea, the in young con, the campilla with little like that in while they meet paru, the young meet Catholic come, young chitri, Ïaki by back, give them chakri the time, long the Sentia, but to be the Kati woman. Pancing yarap, but yarap yarap Ïaki, the Yuluki, Wakani Kamansum, the young o, the Blay Amlang o, your man Kanika, clinic the young o, your man go like command, that Amlang young Blay, your Ibru, Kati one Hagani clinic young o, your man give a child, you were not, you were your cutting job, cutting Sumar the young o. Kau belai amlang ciru wa kilok kijor doktor kiwa kerelang kinos ki staff kino kiwa amta hakini kacing kerelang hakini klinik kamu belai usuran iki hakti Kjat dadu step hadu wamit hadu dabi kamram yongki yo uman kita kibru kiwa kerelang ciru belai langba kikti yongki kikti belai em ciru kuki bak yo man go ko job hakacing yongki belai yongki wa doktor korwa man go igam gani de go sokho na de go lai bai de go Lynti de go isuk I yo tenat iwa snau doktor agani kam ya ko siriet karo kapten ga yang to ite wa ina ga yang yong is ma iwa go iging rap go iging sotho wa agani ga jing to wa gani ga Lynti karo kapten ga de ga yang yong wa wa siriet wa isipon ne usuk I yo tenat iwa kam gani yo lai ga salong Ulai kita kuati kita li bambe, ini kita igatu dah biang kita kor biang kita der, kebai gari le, guna koi dah wehwi yang le kita di partner, mangkam cirung kam cisem, ini kam bawa dua yo belai gerat, dua atau roy yo po, roman bawa top. Sim bukuin amen, ko try ko beli ko pa, kaingo yang mana kabanta kini kesengi, kini kestep kabab sebetul hadu kata. Ïaid yang mereka benta kini kihamen para kibia lumlang hakane kacaka untuk minister DC.
tinang yura. Hawar hajar arpau pada kamu ada depo ureh na Safdarjung Hospital New Delhi eka MD yang the yo le kamu gold medalist ke pharmacology yang gold medalist in Delhi mente wan hi the pendep ka fellowship ko yang ke diabetologist kawaling ya ka napo London United Kingdom terhadap dulu ke training ada Apollo Hospital New Delhi. Nete wan hi terkait kamu senior resident Safdarjung Hospital ni New Delhi. Nete wan hi resign in the central government. Kerana cara ki industri ke Mumbai ke Bharat Seraman Vaccines Private Limited. Mana kamu medical specialist, medical advisor. The kaya kelaci asnam hektar, the one Pynlehnoh celong nebenta kam man ka kam kerja vacation. Ta hari ni kita vacation yang the aku ikut the one the thau ki ta pensinga geri mau boleh mah. Lebih tiada kam nang upper loko ta nam kejinjia mau ka. Pada wan ketrok ngat koyenga ketika jinjia untuk jinjia nga the do kecat tidiang my leg was amputated and then it was very difficult moment tenite wan ni dati akjut arbanai tam negrims te ingo I perlok negrims ki senior ki wada pat senior ada yok yang kejini marsin. Nete wan ni temut yang mulai sedali mulai join yang ke central government. Kikam ada pembaik. Dah aku wikesi for step ni dia kai. Senyau kiau mesin kiau Kjat ni dia tahu lai lah. Dam no dia bete ta. Sedang no berkat wan Pynlehnoh cha district ke Jong kat bahawa namduna ke healthcare system namduna ke specialist ini tapi kat no why not ka multi speciality yo ne ba ja chnong yo ye kre ba de chnong to ni de lai chnong chnong ta do why ke ni ka maya multi speciality clinic ta atu de tap chi kilau why ka ne ke patient day Hini ni bon ki specialist ki wan dari timing ki amki kamu general consultant kamu diabetologist yang mana kesini ni pat sili yang dong the MK kini ops the MK ENT specialist the MK ophthalmologist the MK physiotherapy lah ini kedelak lu dia ki blood test para dong ini kam ke vision, kam ke plan ke yang ni, kam ke project boy hadin runyau benai deni dawan ra Ïaki scanning lah kam tam Ïaki X-ray wa ke ultrasound yang hi pun biang ya ke healthcare system ya ke istantia nang ki bru yang im duk de ki lai jengai bon ni cini-citan yang i bon ki waduk ki wa jenjar mo terjadi hajan kami hopefully this will be very helpful for the people of East Jaintia kerana skema nga wada yok kan kejini masin kerana skema waye safe ya kipat bak kat waye biya de kebon start ke dapurek kerana skema blind ajrong kam bada panman ka ketika destiny ke yang kerana skema kui kim ki yang kui ki perlok rojor ki wirap yang penyenya kini temaya multi specialty klinik ke Istantia yang distrik ke yang the keperti juga ada jet maya tok wah hakaketin penar yang maya min
love mayamin ka jingit mo the with love we can move mountains, with love we can unite, with love we can walk as a team. The kami ka ketin maya to ne benta kete ka jing maya mo em kam na jing im ni ite daw to bu ka kin ke putik kam ka maya multi specialty clinic. Ini dapat mudi kam ke Kjat stroke patient, high BP, diabetic food, diabetic neuropathy, and all those related with diabetics, thyroids, and also we provide physiotherapy of every like neuro physiotherapy. We have our physiotherapists here. Ta Ïaki bru kiwa kejut Ïaki wa daw mut mo kam tu man poi gi ta em kam evaluate ki ta da ong yu chap put doktor put le em ni ta ki doktor kan thai le ne benta ki kan thai de em ni doktor ki khamat ki chkor le em ni de biten hi ta em hi ki wiki r ki yong ki khna le de em ta ki general MBBS ki yong i le de em le semut ni kita to ki specialty ki kita to ki healthcare ki wagi provide ni maya multi specialty ki katkum ka Jingpule de yong ngam mudaman mudolai cha Singapore mudolai cha Canada in the year of how news nem mudolai cha Singapore kam ba the yok ya ka offer mo kerek cerita dekat wa da aksiden akam ni miok dia ulai cengai kat kejingmut kemut ke pelang yang mi no da India ulai no sebaru kerek pun tangwa tiba selendet kejingim boy dekwa ulai ne hatnok ta ngop terjia ke jinjia ke wadu ke Kjat dan ite wan ni teman kena scam mawa jang selendet wakwa ublai cengai wakwa ublai UM hatnong lejong uyarap Ïaki bro kat benyim dia ke distrik yang kita next scam mawa kenito ka selendet mapor MICU la juk kat ni bah dah duk kat ni lah kat dia lu bahawa to kani boy da benta layang ta kat dalam YouTube ta baik ki por cekman dapat wa hatu yo bidor belayang yo biang belayang wanra ya kata ke healthcare system ka biang ca po state dia ta sa amon belai kat nebor yang kat angim dia ngau percaya Portengko ya kejadian aksiden mo teman de ngat ketrok na the clip ko ya gari yang ngane cena bru de cena gari de kada nek ba jo deman sandwich kama sandwich ketrok nga pergi ne ketrok dengan de nga ya gari de ta hete wan hi kicha ingkrung snyawi de ring sen snyau kikmat kam de pia mo kibut lo mala snyau kam de pia kita tak benar beli le mi de kunci ta hete poron hi ta bun ki bru wan wat yang pok gari wan thu yang mo tau pun hapun kain duk ke ketrok tu yi sai hei te poron hi podang wat ki nga senyawa mem kam deu im mo senyawa ye de senyawa kam de even if I di survive le senyawa boy dau paralyzer man mem kam deu im ka man paralyzer jong kolong te suki ya kat dang thu nga senyawa ba yo chi yong bu ba yo kat thu nga la ne swi ong hini em na ta oda temo pa de ki jor ta ke giri te manusnya bun bru wan yarap te bat sedi te
kiau ya ke jingyarap man ong khanai kiwa hei ni rang khat wa em mana te hei ten hi diong san phau di bru wa sai ngara po trok ura ino e ke trok ubo de ki ding de ki prau de po yo ki hiu sai ki kejat atau da sakut mo te por wan hi teman kam tet hi teman to wa bon bru te nyarap te ye te de kam te ye de batai ke jing kejut o chakei mem yap thu da the first hit I was unconscious, then after a while I regained conscious. The do regain no che yang bru ha do ko kinga sinyau ya ka pain ka kejut ko chakei mo to ki chen de pia ki chen krum de pia ki dur khat le mohoi de te ki but lo male to tengah ngah haden gari sinyau ye de te kejut to de ko ke tangwa kau katele sinyau tu na dong sidong wa kanu kejing maya yang mulai even after such a pain and tragedy I'm still standing here.